natuin kita ikutin anbi kanal YouTube YKB Bameto GKI TV nanti nenan nino na uno nih natit nenan alkit onen ay syukur usi natuin hamanekam ay miik henat yamnen am nino tuntaku kay nakotapi tal na balbal amin antino lehitat nen mabiti anbi kisah rasul nakabasam teon ela basane talantia bononim in nakanak atuin ay paeleko aan lehitat nen mabiti anbi inela basam hiut in hananak nok ini nukun amanekan wisneno nalulu tok nino Israel enati anpuin ako pa Mesir bay bin manekat anbi manekan usif Yesus anbi media sosial hitnen istilah followers ma istilah friend istilah follower kinotan nak tuaf le amfani on atuin neukit ma istilah friend nak tuaf le anfani on hitvia ay hitpeno bi media sosial nakawaan le hitatnen an ito man matongkit matomnok na Paulus le anfenek tok nino anbi usif Yesus henati sin anfani on friend nako wisneno Bible manekat anbi manekan usif Yesus istilah friend itu natongkit nak hitokit biya hitbeno hitmui uab molok leleka hitasabat ng media sosial sinit manahin okete hit amsa tit matahin mes istilah li naik nako istilah follower leka istilah li pakai itu nak tuaf le amfani on atuin neukit hit kata himfa sa le sinasabat ng media sosial mes sinit manahin sa le kita saba anbi media sosial usif Yesus an koinonem enati nanoy nakit mahit alakit fani on friend nako hitusi ay fani on atuin alekot nako hitusi enati hitapini hunis le usi natiapa nalali nyo hit alalakit natuin hit alakit kantek itat nak followers mes antek itit nak atuin alekot ay antek itit nak friend antino antu mantianu kita nane makais atnikan henati at like ma subscribe alakit onen terima kasih usi henen milali ho aam nok alekot tuntaku kay henati minawa bihe munim neno amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.